Blessed be the name of the Lord. Oh, you are worthy. You are worthy. There is no one else like you.
memberikan kami. Sana memberikan kami lagi. You are worthy, mighty God. Hallelujah. Nama boleh mencoba. Surah kami nama boleh. Nama boleh menakluh. Surah kami bersama kami pindah ke bengkel boleh. Surah kami bakat tunggu bengkel boleh. Kami ready kami boleh. Nama boleh tutu dah bakalo di bengkel kita. Kami ready kami boleh. Nama boleh boleh. Kami ready kami boleh. Nantoni boleh. Kami nama bengkel. Nama kalau ni sokolo tu, nak kalau ni biarkani, nak kalau tu kan ni matu wale. Kemudian nak kalau ni dosa serah malam ramai kami bina kenal lebih beri. Kemudian nak kalau ni sakti, kami buat tu sah. Ikan sakti kau ni nomor ni serau. Kurang kami nak malam mana songko ni bina kau. Kami sah bagalah membeli kemudian nak songko nengko. Meni bagat terang, meni bagat tu kaki nak kalau. Biar tu tunggu nomor ni tu betul mana singa bina kerja. Kurang kita merokok, kita merangiti. Então meu moço me dá aqui. Oi que eu não entendo nada nem me colo. Me dá uma leva na songo nem me dá gango. Santo Rui me dá tanga nem buto buto. Me bang lala lala me balango. Me que me engarame que eu nem ngalala. Oh que me rokobe que eu nem. Que me langiti que eu nem. Jesus me turang me naka. Me bang bulandina entendo nada. Aleluia. Todo quando está ali ser esse que kuwa. Aleluia. Coisa que tu me não soli. E kami me na kuwa. Praise the Lord. Aleluia. Lá tu dá então ser para sini. Aleluia. Kita kami musoli. Aleluia. Nak ketini ni manrale. Kali kau lote nak kami mengalir sekali kuah. Yang mana tak cuma nak kasih maaf. Yang pasti kami kiata. Yang kami mengalir. Maka tu nak tertal ser. Kau tak satu mana musoli. Yes. Tamada kami. Oh, ini menata boleh bikin ni. Anu menyasulia ni rumah menyen tombau. Mana turang tu segera tu memat anu bikin mas. Lepas tahu boleh kami rumah tersini pun turang it's about giving. Kalau mau tu turang matamu ni turang rumah ni tempat. Kalau tu mana nak solika bikin ni. Mereka sulia lah turang bikin ni nak aku kalau. Nakau ni tu
Pakalong tagi turana nora tu. Sama seminggu turana na pakalong tagi turana ena kabinan sikit tua. Ramento tu ni turana na punin nung ni taka turana. Ena kena pati tena nung ni pos kena nung ni taka. Ena ipakatawa tu tini unang go. Kemeng durin tu turana matamni turana ni mami tamata pakam bau ti kemuni. Ena cai mesa tolu rusuka tolu turanga unya kakino unya sudah na nung ni. Memang kalau kita turang away, Abraham that you accounted Abraham with your righteousness because he believed in you. We are here, Lord, because we believe in you. Sini kami bang turang andura kalau lasu, sen turang kalau matakau. Kami bang bauti kami ni nak kalau dia nak kalau pula. Pintu bang katurang kena, namun pasal nak kalau turang, memang en Roma. Ena de chambers tolu ruspo tolu turanga kabinan sini. Na baru tamang kim sama itu portara de kim tamang ne bala ni mula kim ni rokat kat tu ne ngona kat turanga kim tu thalai den dem tu buka be kim. Kanan tini namun pas turanga ta kan. Koroni korni na kana wase lima tigin ruspo kan dua. That you took all our sin, Lord, and nailed it to the cross. And you gave us, Lord, your righteousness so that we can become righteousness of God in Christ. Na wala tumaguna na muni bosa ng kalo. Embula hindi na ng kalo turang. Kini bala turang na mami bala ta sa o kini bala ta ni kuwa. Kini na mami bala ta sa mera maturanga. Undi sa bakot turang na ng kalo. En andala na deder may kadwa. Kini sa masukin turang na kabinan sila ko turang. Kenapa ni betul sacrifice? He came and died for us, and was resurrected, Lord, on the third day. Itu nak terturang yang ketul di sini turang. Kini sandam itu turang ini kita tahu ni kalau nak ngor, dan kalau turang Yesus, dan nama turang kan nama bagambula. Kamu subutu jadi kimam itu nak. Odi sana ni bau muat sembuh sesuatu itu nak. You never sleep nor slumber, God. That is not how you sacrifice your life. Ibu kena namin memperturang so that we can also sacrifice our life for other people, and that is what you came and do for us here on earth. Na barang tamang na nonton perturang na tumatara, barang tumaturang na besay murmura na nuklo, and a live stream na perturang. Barang macam mani, barang mainganani. Australia manis nanti mari biti na nuklo. May France na nuklo. Kaya sa mas lagi na nukua. Kaya sa mga rata na may mata kaya nga po ni tuthaki ka bula na kaupo na Jesus Cristo. Nagkaraw ito ka na kalawang bula na kalawang dina. Magambag na kalawang balabot na nalabo mo na kalawang na kapitan silwa. Narangola kina na mas kalaw o ng bula kina. Pero kaya sa mas kultura na programa kultura sa boto mo na karami. Nomuni bosa, nomuni talai turangan yang mabaganda tangan sini. Nabi kata la so turangan na bagado. Sa lebih ngat turangan ni kete kete. Non tau secara nama secara turangan dulu putar non tau mula. Putar mula resi. Ibenu taki turangan mengkosa, rago. Kili kaya turangan kini turangan tamate para betul tadi. Apa nak berteman dengan bulan ini dua, untuk tampakan cukup turangan ya di pakai tangan untuk turang, mungkin turangan yang boleh semen. Nonton bulan kita turangan atau lang kasih. Satu orang tahu tak ada nonton bulan turangan. Baik ini. Di lumputan nonton bulan turangan. Tampal pasal of your anointing upon their life, from the crown of their head to the sole of their feet. Bless their life and bless their family. Sama sudah kan kuturangan suku sekolah turanga berikut ini laku mana kuturangan, berlaku mana oleh nana mati. Bukan ada tu mati enam bulan, bukan besuki mana sereki. Apakah sama besuki tu mana para ramatak dan kuturangan. Ini kacau nana muni kuturangan. Orang berbuat cakap kuturangan. Do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Usah mesti kita suku sekolah kuturangan sama. Rara mataki na makasama. Marami ito naman kay transform taki ng pulungo.
Nasa na walang tamang na tinulog, nasa na walang nomini ng loma. Na walang tinulog po sa usunod, takita ka ng kemlis. Na walang tamang na soko ni kemlis, kamo ng Noah. Dinaturan ng basi kung may kinasuan na bindu, yasan ng dendre, yasan na beladaki. Ya kemay may baka mo naman kaliw na naman kulo ni kemlis garami kemlis dito. Kemlis na nga turang ko ni napatodonta ka nila wala ko. Sa tambor kina ba kemlis na nakukuloturan, alam ni Tui, alam ni beladaki, na mura-mura laman na usat, malutin ko na kaupo niya na Yesus Kristo. Masabara na tag maniswa sa kulotugo. Sa sanit ko na namutikin na ke. Wana kuno kemlis garami kina na naman kulo, wala turang ko Yesus Kristo. Ano may bata-bata, o yan. May bata-bata na nanu po ang kami, lahat ng itin ko rin kita, nanu bata-bata. Sa soli di mir, may nakakawin. Nabalot ang mga orang ang ulo sa tao yan, ang ito na itigit ko, nalaman ni Balot ko, the four corners of his church. Yung ministering angel, tapat ka nga duro may katurang, you will minister into the Spirit of God. Wala mo niya lang duin nela, baka ready ka nela, sige, baka nalamang ni turang, o sama lutin ko, o sama roti ko, kung dito na siya ko, right now, the name of Jesus, na command all the demons that are associated with those evil spirits to leave these people in the name of Jesus right now and go to the lake of fire. Turay, nasa na malam ng namun nilolong na namagin turay. Doon na, roto na bigyan turay, namun yung boss ang pinamagatan. Turay, ibig na namagin din na namun yung boss ang turay. Lutuk na sa na naman yung turay, namun yung boss turay, kadang din namun yung boss. Ni mudo na yung sila wag ito. May rumah na namin pun kasulah kami tin pula kena kasi kalau mau diturang. May kau tadi mana nana betul. Kami may pula turang because we are called the righteousness of God. And we should live as one. Turang kami sa tempat itu nasa na wala na naman nilolo. Kasi may kami na zakat na lang dan ko na to kay. Kami tu bukan masuk kami di cisu. Na bukan tin na tale. Amen. Sila na kami natin sa kuwa. Kaya tawabo kami matanga tuwa, kami matanga wabo, kami lulu matanga na kami natin sa kuwa. Hallelujah. Dito rin tali sila ng kalasi. Hallelujah. Kami tuwa kami matanga. Laka tuwa tali sila ng kuwa, kutu manong soli, wabo kisara lulu na kami natin sa kuwa.
Hallelujah. Praise the Lord. Mambo tenda mano taka tingo na balik kalo. Neka bibina ni sini ko nungu ite bital tinga mo bikin ta pag bikin. Neka bibina ni sini ko. Praise the Lord. Toman ta kita bakat tingo na lo tapo ni kalo. Pasati ko bati ikan ta ko baka mambo ta basa so te ko manda. Hallelujah. Sati ko na kenda maliwa. Neka bibina ni sini ko. Nungu ni talang kase. Agil berto na mata mo so kita ba kimni boy so lotu. Neka bibina ni sini ko be kimni kenda na kikimami. Lalu sokolo tu sakit dia bagi na nunggu turang cisu, lebih guna dindi di guna kina, sa ni memustu lebih bakal nunggu tadi nak keluh, ini kami ni sikit kuasa. Nunggu dah mungkin kita bagi soal untuk pulang itu okay. Praise the Lord. Brother John bulan apa kata nunggu balik. Praise the Lord. Kita bagi dua turang balik keluh, ini kami ni sikit mungkin maru tangan itu malu sum tumai, tu siko sum tumau bang untuk kutu batal tu bagaimana nunggu itu bang. Praise the Lord. Bulan dua puluh binatiko. May masuk talaga kami na big bakal matag na kalo na sini ko. Sa nung mo kita bakiro sista Randin tal titilia. Oso chao sa kita bakal no. Osa awo dito osa gani ko ani oso chao. Bakit may brother peli do kita bakito ng do bollo to na New Hope Worldwide na nung turang mo chisu maro ta do ngande tumai na numero so lo to na kabi na ni sini ko. Sa tala mo ni una na kita baki total jondo lang. Sister Liza, praise the Lord. Kita magpadagkan natin po dito na mag-isu. Anak kami na nisilintay. Bakit nabikim ni kita na wakikim mamilim na bikim na linisong-sulod. So bikim ni osos tulad nakatangay. So bikim ni 8 days to sa ngalalamay. Kita bagikim ni talaga na balik kalo. Anak kami na nisilintay. Saan mo lang mo kita magital-tal mo sa Roda. Praise the Lord. Hallelujah. Cukup baby to. Karena kami pamatal tiba tal kasi. Ang rito ko ba ko sa atun tumi ko sa atun ko ipalang. Praise the Lord. Tuloy ko tal. Apakah ngolo ko tunga may sumulusol. Praise the Lord. Biba ko titi na kalog imaraw. Ni ko ni may siko bigay mamital tunga ni sini ko kim ta ba kimni. Na ni mo ni turang ko chisu. Na sini ko. Sa ni mo na mo kita ba kimni na kay kimami. Ni baro ko tung mai. Masusuma ta mirang. Na ka bi na sini dai. Kimni na baro ko may chamani. Bagay na bikim to wa ka selon to may baranse. Bata lagi na bikim doon sa may England, may Australia, New Zealand. Bagi na bikim ni matuwal may biti. Kem sabah pula tiga na bikim ni. Bata lagi na bikim ni na wakay kimabilin sa kusukulot. Bagi na bi sa kusukulot na lesson sa ating may kim kita bakim ni tugan. And New Hope Worldwide, Assemblies of God, and New York, California. Ini may mas. May nabitali na klo. And ay kami binansin ko. Siyempre wala mo kita bakim to na matasere. Hallelujah, brother Simi. Praise the Lord. And ay kami binansin ka ni kuwa. Saya tahu ni mulai tamu kita bakal nanti tal kasih tal loke, mulai na ulubantu baka kita berat jenel no terima tu balik kimi kita bagi kami tal tengah nanti lumani turang o cisu, ane kami di sini kuah. Kita menganak kami kan bagi bikin di sini kuah. Praise the Lord. Untuk solid Tuhan misi na bulu minggu. Praise the Lord. Bukan serta apa untuk kita di sini ditai. Sangat itu mana solid. Tak kelihatan datang kami timbul buat kelu. Praise the Lord. Entah sulit tunggu turang kita mana kita bakal nampai lebih itu datang di kelu. Meterene alo, merpang bulan alo. Ene kami bina di sini buat kembali tanah bayar turun sol na bulan September. Batang akin na nung tu sol na WM. Praise the Lord. Na malam minggu isuka na lotu. Tabaw bina na sol na malam minggu. Kundi sing may lotu malam minggu. Nung sol na malam minggu. Hallelujah. Nung sol na WM isuka na lotu na malam minggu. Pagka bina na kami kitibag so tra markay luti ko. Nagami kitibag tibi ka nang dito talakas. Usaha kali turban India usaha sa kali dito talakasi na nangwala na dito may nakabin na sini. Ito masusot ang tangan na klo. Kami binakali ba na bukunis sa mga no? Pwede rin chukin na pe. Amen. Pwede sa mga na marami. Ato na magpagdori. May nalagyan na klo na lagi-lagi. Kalau untuk niau, kita mencuri di selai, dan kali itu dalam susu, dan itu dalam soman kawan, mereka yang memiliki berikan aku mati kerana tu. Na nona bumui lese, sudah curi turun nang sistem hah? Oke, selama nang gitu mana? Malah kemarin main dono nomor bulan, dono nomor BWC, dono nomor tuliao, haleluya tu konya lo takana na tulangan. Malah serba.
Okay, masa so wala tuwa. Wala sarmay ke tuwa may ke. Pero ni tambay lang chumay ka. Ano mo kulay nilandi. Ano mo kulay talaga ay Tarang ginagawa abya tarting nangomo. Baru nagtanang kaluran ito wal. Jangan kita ngandi itu may babitinan. Kita baru nagtanang kaluran na bitang mo itong may nal. Lumani mali wala. Kada singkilat na. What could happen? So I just want to thank God for His love and grace. Nitong bulong mo wal. Ako ngayon tilis. May nagbiang pasti ngay do kami nagkoro pasti ngay tiliba pasti ngay ito do kada nung anta nung tayo may nagkoro ito na pas nitun na pas buang ba pas pat kechis kita sabas cuma may kechis ito ba oga tartan na nako mo ba nang tikimina lendilo tunan ni dondolingan ni kanang ni tabi tanah bersawati karena besar kini menggunakan sekali unito warna walau siang anak beber lain menol dengan anak yang naya ando tale na tabli di begitu telango sambar mai oke sambar mai Samuel Maudin titilian main dono na panggulo talaga. Haleluya. Samuel Maudin titilian main dono panggulo. Roberto Umano cuma Pennsylvania. Berto kilanyo sa ating talaga. Walang man. Hi, hello, Talofa, or whatever. Pennsylvania says bula. Kita ba na kana tamani ni kita ya bula in Pennsylvania. Alay tay puti wa malu na naraka. Seni karmo raw. Toro to kana turun ni mata. Lawan ni tanah. Lawan ko ba? Ni kita ba kami pinat ni bula ti naman. Siguro ko pero wala may tay pero to night out na girls. Korto na umerwa. WM Karto WM tu yani. Osu nga natarata ko liri rito. Wala pa mo de nga rito. Karto ready ni join mai. Okay, sando mo sa tiyo mo sa li para manda. Bete do talita mo li mata para mangutin talaga. Nung ita ya kay bimira. E se nile mo nakakero ko tumaye do nga nakakero ba mo na. Ito may sota ina mo. O marutala na nakakero. Era belum boleh benaka, era saat itu semua yang kabitu na orto na lotu momen katolika saat itu semua. Itu semua tetal juga menandu itu birangan nona. Era satu semua mereka menjualan dina, sarang gelobar vital mereka lakukan itu which is not good. Ya itu untuk benar-benar kata itu kuna mereka dari sini pun. God still reigns. Wherever we are, as children of God, okay, say hallelujah. Kami tu tak, kami dua ada tu nyalo, mereka punya sih, maka mereka malah tak kaya ni, enak punya mas, kamu boleh tu ni, kita boleh dipensi apa ni. Nabi kau nak kaya ni koro ya, sini koro rawa. Maka tu na Freemason site, tu kaya kaya na koro ni boleh Freemason, tu kaya university sana. Ya usengan yang lelai itu belat ni kila ni kalau were kan biasa nak ke sangau ko men tuale tuli membalitir na lu benar satu ni au marota ko ka na ka sa maroti ko ni sa to so ti ko mai sa mero moda ti ko bakal itu na posi ni kalau melabeti ko covid ni na kalau bakal mata ke kimita Untuk di Pennsylvania,
kare sa bili chigo and masu and be no to voko. Amen. Da sana baro mo da sana na to lang na special na man kan kuat dan tu ni ron mo sti klo. Mamuli juga ya di nasera mo bikin ni na mo chumai. Kan sini dai. Madalang doon na may kinikuha. Yeah, okay. Lang sermon mo. Hallelujah.
They are very tua. Lakini ngamrevi turanga go Jesus. Hallelujah. Kama wale fire. Hallelujah. Reno tukuna abwa. Amen. Reno tukuna longa abwa. Hallelujah. Baro robo kwa ya loto. Tudela matike yao. Kama ndani kene tale wale kemuni. Hallelujah. Kama wale tala wale tuna. Kama wale tala wale tuna. Wale tala wale kwa ya. Jesus. Your God is here. Amen. Be open to Jesus. Oh. Amen, amen, amen. That is what we're going to do. Now we lift our praise and worship. Many point of our bulagitiko. Now we lift praise and worship. We came in the bar of Chumai. Dona bulange tangu Chumai. Amen. Sa seni tangu mai. Sa tim sarana. Amen. Sekali bulange kwa be. Buka be Kenya. Tala Mosese, Ruda, Amachubalele Merke, to my Ziel,
Northwest Bible College, Northwest University. Doon ako korupuli di Polotaki di Assemblies of God may Seattle, Washington. Sa manimula ni Biti salay ingkana biti ko na Bible School may Biti. Sa mula ngaya salay bibi ko tercunga kan lutu may lutok na bagaimana tadi lutu Rescue Center, Rescue Center International. Terima kasih. Togi, dalam togi, likuai, tibu kuai, kewi kenda, mana mai, pasewi kenda bos itu. Amen. Cuma nungitari, dan daru baru orang menang. Daru baru bau tanah bos itu, dan bunuh teri kenda, dan di ngoma, di saat bos cikin weekend ada klo, bos itu dan tahu, bagai apa kaki nanti pula. Amen. Bangsa Sulmana, kita likuai. Saya juga sarang nama dari mana? Guru tahu itu musik lu bakal matikan dan wajib sarang itulah. Terus. Boleh menimbulan orang-orang. Sosok lutu na iko na balik dari misa mentulah lutu ko. Allah meniturang ko tikan dapat temai. Jangan terlintu nombor lewu sibakan yang belum bigli batikan naturang naturang. Itu nombor balik nombor mau boleh sini. Boleh bigli batikan. Kalau nak beri tahu tangga sini bolut, tangga sini lagi. Kalau lupa tidak ngalah sultu kuam beri tahu nanti tu diunau. Kantor kain tina saral dia nak dengan itu. Iko sekarang ngan remote kita mampalap nak menindai atau ngan remote mana mana. Jadi talano yang patut naisya, kalau kita rumah kita, dorong ibu nak kena bawa semua, asal bulan ini kena naisya nak kena masih orang untuk ini kena bawa. Kalau semua ibu kita mungkin berjalan kalau tahun masih bolong bolong, naisya orang dua kena bawa, naisya orang dua kena bawa. Masa aku yo kira mau bawa kalau waktu weekend, datang ke rumah ibu kena bawa mereka, mereka bilang aku, naisya kena masih orang. Ini dua, ya kalau nanti dia buat. Ini apa kisah tidak usah natui. Kau ada naturangan di saat itu nikrit tu buat turangan. Saat itu dia ketemu saat lagi. Asal rumah tanah bali sor nonaitia. Rasa tu ya tak kebuat pada selfie saya orang taman itu. Erosa taman nak kiri nama tanah, erosa taman nak kiri nama mana. Karua sa buka kina, arasa bikada kakaya, endondonu, kociopo ni leo bunga. Sa sina iko buru-buru tu kana nona isero. Saya kalau ni lamu ni kantu menendomu ipai sa kaji, kasa duros nama ni nak kumbau. Awak kaya isa ko yau, diusaka, tamaten ni musunggal ngelewa. Tiku talaga kira tamaten ng usunggal ngelewa bisa reda na tui ko chobo ni leo bunga na matang sabi ibu kami biaw endo berna serfimi sa toro lingana ng giles sa awang tu sa kota ni sangan ni buka menedam ni soro sa tarakin ng usungu ka kaya reda sa tuwonggo kinatemi ni usungu akalan na muda ka tawa asa buko din ng ibalabala awang kay rongo na nandong ni turang ni sakay pwede niyo tala Kau dalam bukit itu, awak kaya, kaya orang turang unika. Ini walau kaya orang orang tu turang ni sakaya, kau dia telah kau dalam bukit itu, awak kaya, kaya orang unika. Ibu turang kira mana bos malam lagi kalau utang aku, memang mana tui kau usai, memang mana tui kau usai. Madali mga sarang maliftar talo pinaturangan ni marama. Nalareden niyo saya natuye tulumaka. Tuin tulumaka sa kana na may profit kilo isa. Ang bitati no rumo ke madali yung bitan ng rumo ng bitati mo. Kapag ni wala tamo ni naturangan ko sa natui. Mura na yang bulang ayam. Kini boleh tutup taral limilika. Lakor ni bimo na kinamas rusuk ko. Nakali mo tamo. Bisa kaya magiging ko na naturangan ko usaya. Sama kita korang nak dalam waktu ini nak pulau juta. Kalau kita bukti kalau yang waktu menurut pula, sama kita beri kaya betui, rotenya 50 karo tu kalau yang waktu menurut bicara pada pulau juta.
Shoba Kokoya. He did what was right in the eyes of the Lord. Ada kalau tamu kanisa ngarani Shoba tiga Kokoya. Sabuki kwenda kalau metamata yako. As long as he sought the Lord, God gave him success. Ada kalau turun ke berapa? Nama anda di sukses, di gua sukses, di gua nomor itu nomor wali menaka, nomor wali menaka, bila boleh menturun wali pakai. Turun ke berapa sini pakai ini orang tamu, turun ke berapa sukses, ini orang tamu, nama sangat rana kalau. Ada orang tamu, ada orang kira masa diktakin turun mau usaha tu, bahasa mereka coba ada orang tamu, asal he became prosperous. Sewalan ini kali-kali kita lo turun ke mana? Kali kalau teman teman kita nak sangat kita kalau turun usaha turun ke mana? Kali kalau ada teman Roy, he became protected. Sewalan ini kali-kali kita lo turun ke mana? Kali kalau teman teman kita nak sangat kita kalau turun usaha itu kali kalau tamu, he became popular. Ada teman kita lain. Kalau ini kira-kira turun ke berapa di kota? Kalau ada di kota, di mana pasang orang kalau turun ke berapa? Siapa yang tempat Utunyau, tempat Maroroi, tempat Kilai, kada bola tamu, asal tempat kau kawan. Ini kan papu. Ada saro sikro. Turun. Ada bola tamu. Ini sakau mai. Saya lebih mai lagi. His heart was lifted up. His pride led to his downfall. Ada bertamu, bisa kumpul, ada lebih lagi, bisa tarik dari advantage. Ating menemani kita dari kamu, kita turun. Anjir, turun yang bertamu, turun yang bertamu, yang turun. Pride always come before fall. But after Uzziah become powerful, his pride led to his downfall. Kita turun ke mana? Kita kabar lagi tutu. Ibu katakan kamu susu itu mau tutu, harus mau mendengar dulu. Kalau saya itu mesti mau hilang tutu dalam bahasa Melayu turun ke mana? Ibu nak ada tutu. Mana kita ibu katakan ketika kita dapat ada tutu ada. How is not bad? It's good. But it's the issue of his handling power. It's the issue of abusing power that is bestowed upon us that is dangerous. But itu turun ke mana? Mereka Rico, Eropa dan Talo Reyuso. And I make you, and also bring. Saya tahu foto lama dan foto turun ke mana? Dua cerita bulan itu turun ke mana? Dan belum lalu pengayam dari lesu berdekat akhir itu jauh di mana tahu turun ke mana? Orang sudah tahu itu datang kalau saudara di sana oleh uang banyak pula saudara turun ke mana? Saudara di sini pula dan oleh modo tidak boleh. Don't get carried away. And everything around you is going on well. Jika pada saat ini berdiri kuat turun ke mana? Apa turun ke mana dia? Mau berorok karena kalau yang kaki dia kuat rawata, yang kaki dia kuat rawata tawanya. If we fail to recognize what achievement in our lives, and the amount of success becomes a failure. Brother, oiko di kuana kalau itu tempat saya kalau lama, nak kalau kita ada Rico, oiko di kuana saya oiko, nak kalau, nama muda nak kalau, nama yang nak kalau, upaya nak kalau, nak kaki nak kalau, aku nonton kah, aku nonton dia brother, turun ke berapa? Turun ke saya tu nak kalau ada Rico mau Rico. Kita turun kali kuda kalau. Oleh sebab beri kuat brother, bawa sangat nak kalau. Ada kawan tadi Rico, tak kalau mati kalau sakit orang boleh. Turun ke berapa? Sebelah ini kira-kira kita turun ke berapa? Israel mungkin orang tu
Ikaw mo ito tapos na galing sa mga kinuha mo na ako in fact kinuha na ako but it failed to reach ka isa ito kami ko ito na kinura kaya ko tapos na galing sa mga ko evaluation nataka na mga beke na kasi drink na kinopadya na siyo he overestimated his importance. Sale isang ako turang kirama melisyo wala na mga beti. Ako punta mo ako tuloy ko turang kirama na susunod ko. Kilala ka ako na kama. Maroya na ka ako na kama. Tiko mai na ka ako na kama. Sono sa devil Syria tano kena. Rola siguran mo yawa. Kalau mau ikut program atau dewasa pulau beti puasa raya, kalau sekarang putar beti turun beti turun Malaysia, boleh aku susun komik turun misalnya sekarang kau Malaysia ada apa? Dari kita mulai turun kalau boleh kalau turun kalau dewasa kan tidak ada turun, berarti aku susun komik turun turun. Nanti mana kamu itu? Dosa menentukan kini osakara, apa sih? Untuk dari tubuh kita kembali. Apa itu orang itu punya karakter punya orang, spesial dia sampai apa? Ini kan negeri. Oh, muslim ini. Kalau mereka bertamu kurang kenal, jadi soal actually transparent story. Kalau bertamu satu kurang bertamu menentukan kali bertamu. And Uzziah the king became angry. Kalau mereka bertamu kurang kenal. Saya tu mikir kalau benar soal kurang kalau mereka asal tumpul main rena na buka dan antara ini leprosy broke out on his boy kalau mereka teruskan beli koyak tentu pada saat binti koyak siapa orang ada dalam mikir kurang kalau orang itu tahu ada orang bisa mereka sekarang siapa nama he was the fifth out of the temple. Ay, tini Allah. Orang cari, orang kena. Tiga orang berapa kau? Kalau tu saya mau tu kita orang kena. Punya orang tangan mau dia usir, kita kena. Dan mau distur dia masuk. Kalau di bawah pun tangan mau dia buat orang kena. Jika dia orang tahu nama siapa, mati kita. Usir itu orang kena. Kalau orang tahu nama siapa, mati kita. Anak itu dia orang tahu, anak itu sekarang itu siapa itu? Orang kira-kira nak kami itu lucu juga orang kira-kira. Namun pulau kami tidak kalau, di mana mau akhirnya orang itu juga orang kira-kira. Di mana orang masuk. Namun pulau kami tidak kalau orang isi nggak orang kira-kira. Serta lindungan kayu usipia. Tidak kalau orang siapa. Akhirnya saya yang orang kira-kira. Pada Indonesia orang kira-kira pada sobat demi kakek. Kata Allah kau ada marmai, ada wati mai, ada wati ani turang kira-kira. Mana mau saya berkata turun di kau turang kira-kira. Ini nanti dapat kaya bertamu. Kalau sampai kita usai itu turang kira-kira. Asal kali turun dari siaran di kalau, woi saya. Kita mana turang kira-kira. Saya dari kanta, saya aku mana kalau buat dia. Kalau turang kira-kira. Semua orang lebih makilah sama. Local namanya tarik kuat. Christianity is not only about experiencing God. Yes, Christianity is all about encountering God. So I can human experience. Bila boleh berapa pada encounter maka. Tarik kuat. Tolong dia turun ke masa mana betul. Bisa turun ke share wise turun ke dalam turun ke wise di kuni mana. Turun lagi kalau di share orang tu, dia bukan turun lagi kalau di share orang kamu, Bagaimana mereka? Ini share orang kalau saya di share apa? Orang reina kina makalu. Kalau kalian orang tahu kira-kira berapa? Yang bisa mati kira kusana tui, kau reina natural. Hallelujah. Di saat itu di waktu
Sadedere katoa sara kitake asa rombota na bali sor nona tibiyara. Tura kama tura kama kama boko ya. Auredi na kalau ni shetani chukua ni tante wa tura. Oda buta ni kwa. Ki wa roho chukuni kwa. Pakai mene tu na mene wale na pakai labu na taka. Pitara ni wanda utaka na kena puto na kena bili na kena wada. Opere hata na bokala. Na kalau tura kama wada. Ese bate na wada. Kamu rege na kauredi chukua. When I got more than a color with yellow live, see God, the bigger picture. The bigger picture is that God is still God. And the second on the base of Takakalo, and the base of one, a house of Tabatomari. Hallelujah. We are going to the road of the defeated. Under the road, to go third heaven, where God stays and dwells, the adoring God. Jesus, hallelujah. Kaya wala na yara start speaking to God, wala kaya puno to God siya tiya, usiya to God. O siya sa naman, kaya to God na biyo kaya kita. Prophet na naman ni kalau mo na tamata naman yun glad this relationship with the Lord. Ang buo na matara mga yago turang kita. Sa tingin mo dapat nakobot o pwede turang kita na mo sa bitu wala yun. Doon mo sa mga text mo lang ko na mo sa paradise spirit. Masaya turang kita na. Masaya dito mo ko na mo lolo ko ko. So lolo ko mga sa mga dapat ka pa. Dapat mo sa mga kita dapat pinti ko na rin nila ako kung sa skills ko na na kita na mo bitis da sa kailangan ako. Kung na rin ko sus mo na rin kita o sa ating mga rin ko na tulad na trade sa ating mga lakas ko o sa kanya kanila ito na kultura ka na pero wala sa kanya ito na kasunta ng siya. Karang sip ano to naman mo o sa ating ko mataw kina. To naman mo sa wele kina sa tabi na koma sa pagkatin kina log sa saya na karma sa siniro ko tulad na mo to siya yala ng karma sa awat din na sa romo na bekana por ko ang raking pulaya tulad ka naman ang may tabi ko kina tulad mo siya natulog tayo tulad ka naman ako kung nila ka nakakasukin mo na pinagana na sukin mo na nakakana karena kita berbicara di sana. Kami bicara kita susul di mereka. Karena kita orang sere, siapa yang khani. Karena kita punau, siapa yang khani. Dangerous to minister without relationship because what a relationship ko. But the Lord the heart of Christianity is relationship. In fact, Christianity is not a religion. Christianity is a relationship. Kalau kalau kamu tak betul betul terang. Kau nak kamu betul betul kamu kerana kita orang terang. Sangat lebih betul kali pada tali itu tutu na susul ini rayo mana gifts mana talents. Harus itu kita. Orang kamu boleh susul itu kerana na harus sabu na. Kalau tu boleh hamil kalau kerana tapi kita ni kalau semua sa mana bakal begitu nak tapun terawal ni konturan kerana solusi. Today the church is measuring more on gifts but we now neglecting the fruits. We now only the gifts. We thank God for the gifts, but when you go through problems, it is not the gifts that will protect you, but the fruits. Talent is so kurang kerana. Tidak boleh pula. Tahu nak, tahu patah pula. Tu minum apa? Tidak boleh. Kami tu cuma kurang kerana. Kita mesti berpikir when religion becomes a formal act of worship. When religion becomes a formal act of worship, without relationship, that is dangerous. Worship is become talented and gifted. Saya sudah tak tahu apa orang ini nak membuatkan. Nak membuatkan.
ni suwa tal na mo yokani mama kili abu takwa mina na mo yokani akaka ni suwa mina mo yokani noro mina mo ala na yokani la na ata ko aro takani sa sen ni miro bila kana so ta mi mal ni so ta kana kaya ni wa ko batele la ko ta ara ni ko ma ni da ko ni mi ni ko ma na ta ko ni si odi wa ya para takani la na mo yokani ni tekku na yokani mi tale na la ko la ko de control tu kalau yo ta tu na na sa tele ki ko ni si ko tu Namata Kanto. His eyes were popped open when he saw God on the throne. The name of the Psalms to the Tano Duraka. But the kind of them, he said, not the matter around me, when the Tano came. Guriana or one of the Psalms to the Tano. The matter later to the Tano. And no one will share on the Duraka. Moses talaga ya fikiri ko ya kale waktam arosa ki bosa ki nakalo ki Moses elo karatama tsabiri mana. The Lord spoke with Moses face to face as a man speaks with his friend. Kale waktam nei share da ko le der na kalo le le no no ta mero ko na na sekta ni dona kalo to ba share wakta kalo da ram chugo ko na kalo sa to no me la beti ko na kalo to no me da rabi to na karama Kami turun juga sama kami mengendara di kuai mukilan kalau kerap, pasti kena kalau not as a mere God. In nature, He is a God of character. He is awesome, superior. He is big. There is no other God like Jehovah. Berarti kuai lalu kalau lagi turun kira berapa kalau sakti usara, ada waktu ini kalau turun melama lagi turun kira berapa. Rela ko nay na wali soro may loma lagi ni katoli tapo loma lagi turara ka na no ni siara lo turara ka na ni buka ko mi ko ni siara ba ko turara ka na mama na ri ta kina kalau orang kini dua turara ka na kini dua esa tu dan ko na sirfin awal na tamar tu ruang kamar kini nama tanah, ruang kamar kini mana terus kini kamar kini tu, rasa bikin kakai mendung, siapa ni lepas sasina itu perlu tahu apa Indonesia. Kini tu turun kerana saya macam mana pasal terus kalau sosial sini turun pasal turun God is the holy God. It's happened in the context of God's holiness. Dan negara ko turun kerana so lo tu ko kali be tu takana sama pada dinna do the church is called to stand for righteousness the truth pura kera pun sekere be rise the mother house pura kera ikwa na kaya mana mo mere kera mo tu ni mo same sex marriage Supreme Court asking dinna asking truth pura kera ano opinion na is not the matter truth amen hallelujah kakene pura kera ni ko me abu kaya mo so mulai ni mo tabu in a certain revelation na kama kalau mata-mata donga na panel revelation di kalau mata-mata seorang turun jadi kona yang tambah dalam bentuk revelation mau sini revelation mau yang kota mana yang tambah mata kira anak kasama teknik itu nama sekolah in fact yang tahu mendengar sini neraka begitu mata-mata kira masuk sekolah the spirit will always spoke in the confines the parameter the boundaries of the word you will never do anything that contradicts the Bible. Kamu mau isi hadis tadi kok? Ustaz tadi kok orang terus terus. Keterangan dari negara itu yang buah berbulan tangan bulan terus. Terus ah, kemarin kita di orang Australia terus. Sekarang kita ada yang bikin turun terus. The wisdom of God is gracious because God is gracious. But we neglect that God is also the food of the Saya kata ramai berproses antara itu. That's the fact that we will testify ourselves when we make such statements. God is very gracious. God is a loving God. Yes. Berada dalam mengikat kalau terang di mana dari lagi. Sebenarnya itu tidak kalau berpakai ini kita di mana.
para tu condón, entertain sin. Kalau sama, esmira kita lagi. Yang kita punya pula, mata kita kalau kita pula, bukan, bukan itu orang kita berapa, dan kalau kita berapa, kita mesti. Ikan di kita pun tidak lain. Ia ikan ini orang kita berapa, dan kalau kita berapa, kita mesti sekarang. Tahu juga kita ini kita mesti sekarang. Kalau turun ke dalam mesin ini apa? Asa para yang di kartu mendongi pesa, asa turus berbalik enak kubu. Berarti orang yang jalan di mata kubu, jalan di mata. Itu semua kan isian kalau. Kini mana balik kau turun ke dalam. Kau harus sampai taran tu isian. Mana dia isian. Dengan kau tak sadar tu turun. Atau tidak betul tu turun ke dalam. Isian kalau kamu mau pulang tinggi. Kamu mantap kita, tahu kita turun ke dalam. You must custom ourselves the presence of God. But Indonesia raw turun ke dalam. In God's presence you will hear God's voice and not others' voice. In God's presence you will discern a true motivation of every relationship. In God's presence you will listen more and talk less. In God's presence, you will give birth to a new beginning. In God's presence, you will place your priorities right. In God's presence, your vision is enlarged. In God's presence, your future becomes brighter. Yes. In God's presence, He is a teacher. You are a student. In God's presence, you can excel to be the best. Riset itu turun ke bawah. Ada sekali bangsa Arab pada ibu kampung pun tadi. Ibu tak terbarat pada negara. Saya sudah bangsa pada negara. Bapak ibu pada Bible. Pada Islam pada Bible turun ibu kampung pun. Ibu orang tempat orang bangsa Arab ibu pada gift. Ibu bangsa Arab ibu bangsa Arab ibu pada gift. Ibu orang bangsa Arab healing. Kuah besok tak bangsa Arab healing. Ibu orang bangsa Arab blessing. Ibu orang Islam kalau the blessing is second and the surprise the blessing becomes normal. Presence of God. Semua Indonesia raw dari kita keluar. Semua turun Indonesia raw. Semua turun Indonesia raw. Semua mereka Indonesia nak keluar. Semua mereka kalau kini keluar turun kita berapa? Indonesia raw. Orang raih ikut kita. Kalau kini turun kita berapa? Awak kini kaya. Isa tu orang Ustaz. Tapi macam ni musuh kita tak apa. Isa kita nak tuju Jawa ini bunga. Turun kita masih orang Indonesia raw. Orang hari kita kalau semua turun Indonesia raw, turun Indonesia raw kalau Indonesia raw turun kita orang raih ikut. Saya kalau bisa berdoa, jangan terlalu kalau bisa bisa. Ada tiga lima turun kita berapa? Tiga lima. Kalau kita isi kurang, ini malah turun kita. Kalau sampai kita turun kita. Kalau Malaysia itu dua nak kau, yang berfaham dari mana? Fresh and contact. Kalau macam tamatan, kau dua nak kau. Sebab kau dari mana? Kita turun kita berapa? Turun Indonesia ada orang tidak kalau, jadi kita turun. Pada Indonesia raw, kita bawa dulu kita. Indonesia raw dari itu. Oi tina, luar Indonesia. Kita sekarang ini kila iko, turun Indonesia raw. Pada Indonesia raw nak kila iko kita. Haleluya. Bulan duka, tak kiri. Turun Indonesia raw, turun Indonesia raw,
Atau turun dari atau turun ke mana? Ada orang yang tidak itu sih mana tu di kuat. Mana apa? Mana sesuatu yang seriko. Dia seriko, dia sana semua ini serau orang ramai. Kalau terbelah jadi mana puasa mana lama ni seriko. Dia satu orang yang mereka orang lain. Dia sana cerita orang ni serau. Dia sana orang yang orang serau. Dia sana orang yang orang serau. Betul-betul pada itu yang bosan pada kita mereka. Betul-betul orang tulis sekarang sekarang dari kita kan tulis sekarang orang dari orang dari dia mau kita sekarang di tempat orang ini betul itu orang yang sudah tadi itu sekarang tempat bisa orang yang sekarang mau kita juga sekarang itu ya, no one is indispensable. Kalau di belakang itu nakal, kalau tempat itu nak kita kamu tidak tahu kita kamu betul istilah betul kan? Orang rezeki itu bagi kita menunggu. Ikut tidak, betul itu rumah kita Indonesia. Kali ini kau betul dari Sultan Indonesia. Tadi kita Indonesia. Karena kata Indonesia. Indonesia kira-kira dua, orang rezeki nak perlu. Semua grup Indonesia, semua rezeki nak perlu rezeki kita. Semua orang rezeki tu nak kena orang macam ini tinggi pun, rezeki pun. Semua orang nak kalau, semua rezeki pun betul. Orang kira rezeki pun, entah itu pun biasa. Orang kata tu orang kata orang kata rezeki orang perlu. Tinggi itu orang wasiono. Dari gua itu keluar dari dia bilang kita masuk dari keluar dari itu terakhir tak kalau dari orang itu sekarang lagi dari nama bui motor dari sekarang ada orang keluar sekarang dari gua keluar sekarang itu lupa yo betul oke dan lain orang keluar orang Israel orang keluar orang dari kita kalau orang dari kita orang dari kita Amerika turun kita mana apa mau turun keluar kami turun cium turun keluar sebenarnya di mereka mostrar bisa ini sebenarnya di rezeki mostrar bisa ini mostrar perintah dia turun ke orang hidup apot dari hidup ibu dari ada sebenarnya apot mostrar bisa ini sebenarnya ibu turun ke orang mostrar bisa kalau tribu mana buah apot hidup laki hidup lama itu sampai itu apot mereka lama orang kenapa Malaysia orang keluar negara Malaysia. Siapa ni kalau nak perlu Indonesia, perlu dibitu. Siapa ni kalau nak perlu Bisau, turun kenapa? Jadi saat turun nama Indonesia orang kalau turun kenapa? Balik pengatur mana Indonesia ni? Saya lima tahun turun kenapa? Kalau operating dia tak kalau. Saya lima tahun tu mana? Turun macam mana ilo di Bukit Nabi, saya lebih pada orang di Bosnia kalau ya karena Nabi dan Rana sudah ada di mana luar. Turun ke mana? Maka di TV pada ilo ya turun ke mana? Lagi curi bisa yang mau dalam curi kalau bui kalau di serau, muntutnya turun ke mana? Bisa yang mau itu tadi malam lain, malam ini bisa ada kamar tu sudah boleh hospital memiliki. Paling pula dalam mengambil bermurah dia sama siapa mana siapa Malaysia dan siapa Indonesia orang itulah mau ni saya nak tunga ada menak ni itulah mau kau dapat kirana bos mau kau bila lagi malai mau kau sekitar itulah ni mau ni sudah berturun kerana malah go ya nak bila satu tunga mana bisa ada mana siapa Indonesia dan tiga tu pakilan bos masa pakilan sama bos bersaing kerana lembut ni kuat rasa nak cakap makian habis. Lembut ni kuat puasa tu, puasa. Pada sebelum makian habis, when you begin to feel the pain, then you realize what fallen Christ is all about. If you have not felt the pain, then you have not realized.
Sarang dan Israel di Israel pada tahun di Israel pada tahun satu. Kami itu bertahan dari kita ini bukan sama pada malam dan perang sui dan lewe dan dimana buat turun ke mana. Nanti di Israel bu, pada kita turun ke mana turun ke mana. Untuk tanya kita turun ke mana mesti cuma lo besar. Untuk tanya sini cuma lo Pentecost sangat turun ke mana. Untuk tanya sini cuma lo sulit ada silat tamu lo naik tanya pakai. Siapa? Lo tanya cuma lo serau. Turun ke mana dia satu hari turun main mana. Osanya bulinya melawan untuk tani. Osanya hutan untuk tani. Osanya saham untuk tani. Osanya untuk tani. You're satu tani. You cannot help me. That's what you are. Kita
Será
smagi ni klo. Ai krevo na klo me ukei ukina. Hallelujah. You take the presence of God with you every day of your life. You start your day in the presence. Amen. You end your day in the presence. Take some time, hallelujah, to present yourself into the presence and soak yourself in the presence of God. Hallelujah. Have a vision of God in the presence, because you will always see God in the presence of God. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, you will be the best, hallelujah, in that ministry. You will be the best in that calling, because the anointing of God will flow through your life. People will know that you are in the presence, and people will also know when you are outside of the presence. You don't have to tell people that you are in the presence. People will know whether you're in the presence or you are not in the presence of God. Hallelujah. There is no hiding. Hallelujah. There is no pretending. Yes. Hallelujah. There's too much pretension in the kingdom of God. In the love of my Lord. And then we will do the Serau. And my mother to the Bula. And then we will see the love of my Serau. And Serau may go to Lumu. Serau may go to Kamkawa. And Serau may go to Rasa. Hallelujah. 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 It's from Monday to Monday. Amen. It's touched. Hallelujah. In the presence of God. It ends in the Kutukuli Serau. Hallelujah. And oh no, you are outside of the presence. Hallelujah. Sasagamay. 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 Kuritar Kadolome Kurekaki. Masumana Kanamaso. Todolome Lewa Mwana Klo. Kakuano my pretentigo. Hallelujah. Hallelujah. It starts at this altar today. Hallelujah. And every day of your life. Hallelujah. Amen. 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 Father God, we want to thank you for your word today. Hallelujah. First of all, Father, we receive your word. We receive your word. You know what we need today. Hallelujah. And you have told us what we need to do. Hallelujah. Regarding our life, regarding the presence of God. We are asking us of today, Father, that we will be in your presence, that we will soak in your presence, that we will live, hallelujah, in your presence, oh God. Hallelujah. It is our desire, Heavenly Father. Hallelujah. We desire your presence today, oh God. Yes, Lord. We ask you to come. I'm asking for an open portal, hallelujah, into your presence. I'm asking, Father, for an open portal into the holies of holies. I'm asking God to an open portal to the throne room of God. Hallelujah. As of today and onwards, every day of our life. I'm saying that you can't even go. And the dollar became one along my line in the clue. And I'm going to show when you go. And I'm going to go. And I'm going to get out and I'm going to share out. And I'm going to do the Osama Slagin and I'm going to share out when they die. I pray for each individual soul that are in your presence. Hallelujah. They've indicated they desire your presence by coming to the altar, by responding to your word today, oh God. In Jesus' mighty name. Let me can't do it. Let it go. Hallelujah. 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 Now let me say the prophet of Sama to be bang a lot of take. Bang a lot of taking who say hallelujah. Bang a lot of taking Kama Tamata. Bang a lot of taking the Wuduto. Bang a lot of taking Satane. Bang a lot of taking the stronghold. In the name of the Moon and Day. Master Club and a Bangala Techno Memory, so Sakajim and Rani to Memo Cheso, and some woman Mokina, hallelujah. They can't get on the Rakasama, and we're not allowed to do the club. Master Club and how we would technical. Unamari no the car, Unamari no Kenny Choir, Unamari Webe, Unamari Mother, Unamari you see. Come on, with that way we would take it. Cannot what the two. Never alone. I'm sorry, we want to be free. Hallelujah, because whoever the Son sets free is free. Now
our lips and the clue. So much the clue, have a big sound, have a transformation the clue, have a revelation, have a like the clue, and a level in that kind of clue. I must not go to the loud of the clue. I don't know who really is around the clue. People are not thinking coming in trouble, they came out. People are not thinking coming in the clue, they came out. They come on the mouse and the clue, now they go, now they go, now they cut up on the thing, now they go both to the clue. I want to say that we got to go to Tana. Namura was so Tana was so Tana humility, was so Tana meekness and glow, was so Tana people in the glow, and I was so Tana in the glow. Was so Tana way out of the glow. Hallelujah, the King of the Kakuri to the Kuni came on me. Hallelujah, never let the King in the glow. And when we love our Lord Tana Tabu in the building out of the glow. Came on me, Rico the glow. Give it up with this, okay, came on the Kina. To let it out, Tabu, now I left Sabu Sabosa. Continue to talk to your people. Continue to direct your people. I pray for them, oh God. I pray for the release of your anointing. I pray for the release of your presence. I pray for the release of your glory. I pray for the release of your goodness. In Jesus' mighty name. Impart faith. Hallelujah. So that they can walk in your presence every day of their lives, oh God. Use your people. Hallelujah. Reveal yourself through your people. Father, we give you all the praises. Also come on the one that close the leg. Also come on the leg. Also come on. Also come on the leg. Also come on the leg. Quanto the club and you can equal. Quanto the club and you can equal. Quanto the club and your presence is gone. Oh God, to walk through you. Hallelujah. We are vessel, we are vessel. We are the carrier of your glory. We carry your presence. We declare your presence. Hallelujah. And I declare your presence in this place, in this place, in this place, in this place, in this place of worship. I'm at the clothes. They said over there, I'm at the king of the clothes. I'm at the clothes.
It's going to go to the Amen. On the soul. So go ahead and stay in the altar. We don't want to distract you. Kalimantan on the soul. Kalimantan on the soul. Kapimua. Oleh Bagaimana kita kira betul-betul kasih nilai. Nah, karena kedua kita semua di sini, na nagbubukin na kasih may matiki, may tuntunan ng lawan. Malala na may bikin to care. Kita orang Indonesia berbuat dengan bikin ya. Ada khusus sila doon na pagpapalito ng prestige at ito na ultimay dahil ano may kakabi. Ano din na kung ang mawala na ba? Ayos na? Hindi mo siya na lahat? Amen. Namin ulit na natutulog sa mga pagkakarang doon sa pagkakarang talaga bikin ni isang doon sa hindi mo mamatala na sa Amen. Saan naman sa saman sa pagkakarang may susunod na soli. Susunod sa mga ulit sa susunod sa mga ulit sa Sorry. Matchless love and beauty, nothing in this world can satisfy. Cause Jesus, you the cup that overflows. Sing your presence, your presence. He's here to me. Your presence, Lord, your presence. He's here. Amen. And I'm going to continue to the Lord. Father, we want to thank you for today, for the service from the very beginning. Thank you for your word. As we are about to conclude, we've taken the offering, Father, and we're in your presence right now. And Father, I thank you for the outflow of your blessing for your people, for the givers today, Father, that they will be blessed from you, Heavenly Father. Father, that you will take them to be in life, direct their life, God. We know that you bless them in their working place, Father. That you will be there to provide the source of everything in their lives, Heavenly Father. They've given because they know you, God. They've given because they know your word, oh God. They've given because they are like you. You are the giving God, Heavenly Father. We are children of the giving God. We are like you in everything, oh God. Whatever we confess, whatever we do, we are like you. You created us in this way, oh God. And we have been born again so that we can become like you, Father. Thank you, Father. I declare that we are a giving church. We are a giving people. And we give, oh God, you will supply all of our needs according to your glorious riches. That is there in heaven in Jesus. Let there be release, hallelujah, oh God, upon your people that they've given, oh God, from your glorious riches that is in heaven in Christ Jesus. We thank you for that blessing, oh God. We thank you for that wonderful blessing that you've given to your people as they give, Father, as they respond, hallelujah, to the appeal to give, hallelujah, so that your servant can be blessed today, oh God. We thank you for your people, Father, as we are about to be dismissed from your house.
hallelujah, let your peace be with us. Let the fellowship of the Holy Spirit, hallelujah, be with us all the days of our life. And we give you the praise. And in Jesus' wonderful name we pray. Amen. 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 We come in our road to my house, Mother Chugani, come Sama, Mother Chugani, in Newark, California. And when you look to all, hallelujah, what a number of road we come in the road of my. What a number of Takano, Bingalari, when the Kenny of Mama was Niklo, and then the Marroy was Niklo, hallelujah. The was Niklo, the Marroy, hallelujah. And the Marroy coin was singing on Mula. When he killed the Tigunina, when Sama Mother, the television cantale, and the Mama was God bless you all. Somebody have a house, I can't